Iti napalabas, nasinged nga gagayem da Jonas ken Demirto nga agasawa. Adda anak da abalasang ngagnagan iti linlin, ken addan iti may katlo atawan iti kuliho. Demirto timang taltalon iti nalawa at talon ni Jonas, tadda da ito ije Dubai ngagtrab-trabaho kas project engineer. Lakay abaro ni Jonas, ket kanayon nga ibagadag iti agasawa, no apay adipay la mga asawa ket dakkelen ti urnong ken pundar na. Sakbay ang nag-flight nga agsubli ije Dubai, simmarungkar iti balay Demirto, ket ditoy ang naranaan na adumaw dawat ni Linlin iti igatang na iti blouse ken unyang nga inana, ngem awan maited ti baket. Inikkan ni Jonas ti balasang ket kastaunay aragsak daytoy. Ket ita adtoy ti tuloy ti makalawas sa pakasaritaan a napauluan. Panaguray. Ditoy drama tayo. Sonata ni Ayat. And it won't be easy. I've loved you for a long Wow! Nagimpag kayo na Tito Jonas. Thank you so much. Love you, Tito. Welcome. Basta saya atong ti agadalwan. Yes, Tito. Promise. Sige, Tito. Amok ang nabanog kayo. Ayun na kayon. Kan maturog ak matan. Sige, iha. Be a good girl, ha? Sigun mo't a good girl ka. Amok. O, sige. Good night. Good night, Tito Jonas. Sweet dreams. Likewise. Love you too, iha. Sweet dreams. Sweet dreams, Matt. Bye. Ay, na. Nagsimpot na talaga ni Tito Jonas. Nag-sweet pa yaka video chat. Kunana. Ano anya ti dawati kuno kasapulak nga di maitid na ng katatang. Itid na kano. Aguray ka. Anya nga ta tinapintas at dawatit kan kuana. Amukon. Pangpadasak man no talaga maitid na. Kasla nga adda kasasaom idirabi isi Kalinlen. Asino man ang dayjay? Ni kadibalaw ga jaysan? Madlaw na karagragsak ka. Nanang. Imbaga mi lang arudan, aliklikam dayjay, tawan na saya at amaganab mo. Iso ayamat ti kinatchat ko, idirabi kat saan mat. Asino nga raud? Ni Tito Jonas, ti ka video chat ko, idirabi Anya? Nanang. Nagchat nga min kanya, katapag isumot sa anak pa anak katurog. Kunaklaki din no asino itayag. Talaga gaya man nagsingpat ni Tito Jonas saya nanang. Amoyo, kunanakit din. Ano adda ka no masapol ko iti panagadal ko adiyo maitid. Ibaga kanulaan kan kwa nata itid na. Tulong na kanu kanyak. Nanay. Mapansamot ti kahit ko mapasamak bakit? Mapasamak nga. Puno. Dakkel ti baet iti edad da pari Jonas kan Linlin. Pas nakunak. Adumot ti kasta ita. Maawatak ti kayat mo asawa na amerto. At danto pa'y agsarsarro ko din ahawayano no labsem ti agsao. Kita dapay mayat nga ubing nga dayong iso ang makiasawa kang kuana. At dan nga agpaiso dagiti praktikal nga agpampanunot ita. Ti siguridad da, ti pampanunutan da. Iso mat.
Age doesn't matter nga rod. Ngamti sa ludsod ko. Kaya't nga tamat ni Linlen. Nang runakit agayan ayat dan iti dayjay a Jason. Anya ko matimaganab na iti dayjay abalog kan sadot. Basaguliro bay. Ngarud Nasaysayat langin at inalakayan abaro apakiasawaan na. Lakay. Kan lakay abaro dayjay sa nabalo. Saan ko nga among paliiwan talat ti anak ta. Ay kadwan Nagsakla ti matulok kunak manan when mapaturay. Ad-adda na kayat ko ni Pari Jonas. Ngem deje a Jason na balog. Wow! Sana all! Lahat na singkita tito na. Anya ka di tinapinta sa dawatat kan kwa na hail mo. Iba ka man. Nasakti si ka. Tapnasan ka na marigatan nga gluglugan no sumra ka iti pagadalan. Agpagatang ka iti motorsiklom. Ha? Wow! Uy, kaya't mo din asing-asing mo, Elma, friend. Naglain ka na nakapanunod. Masapul nga mong tagmaneho. Ay, amok mo't Ay, mayat ada license mo, when no lisensya mo agmaneho. Awan pa, nalakan tulang daytan. At amok agtrabaho di LTO. Agpatulong ka ko na. Ay, mayat Bayat nga oray ti driver's license ko, agpraktis ako. Nabayag nga minan asa anak ka nagmaneho. Sino mo tinangisurukan ka? Ni Jason. Ha? Iti panagpaspasyar mi di igit ti baybay. Isursuro na ngagmotor, iti motor na. Marigata na kiti motor na tanag nga to ngamin, kan di kambyo pa'y. Nagsayatan? At damat itandag iti motorsiklo nga awan klats na, san ka di? Bagay kanya ka babae. Wow! Talaga? Nagkasat kan? Anya manan, Anyan to nga tatikig dawan ni Titong Jonas. Akatukad dagitang ipapaay na. Anya ko ma. Awan naimbag nga rod unay kada kami. Marta. Girl, I need you. I need your love. Inom lang nga, katwa. Ni man Jason ti may isa kadagiti agtataga iti isang tistor ni Maria. Anya lakit tintay tatawa. Talaga nga wan amo nang aramiden no dagbartak. Nalabasak matlangi na. San nga tang amo ni Linlin ti kastang aramid ni Jason? Awan samot ti aldaw adi agin inong itinasangar dahi at Jason. Di lamas yan nga dagiti naganakken ko anak ko naman. Pada ida ako marakaramot iti daga. Madamot ti anak da nakatambay. Damag ko pa'y. Ano saan da nga ikan iti kwarta no kas di adumawat. Kiburan na dagiti naganakken ko anak. Daitan ti kadaksan nga aramid. Anya nga iti masakbayan ti biyag na no kas di ay. Isu nga aramidin dati amin nakabalan ta mangublag iti anak ta. Kat sinaan nan daya abalog. Ay talaga. Kat no saan na asinaan. Pagsardangan talaangan nga agadal. Anya? Agtali na adlaangan dito walay. Mga no may law anda pa'y ken Jason no kanayon dang agkuyog.
Mabit man lang, Elma. Apay? Nilinlin na gayem mo. Ayan na. Api adi mo kadwa. San ko nga mo, San asimra, tawan di professor na iti dua subject na. Adda ka di sa bali akadwa when no kakuyog na. San ko nga mo, Amang no iliblibak mo lang, tanda sa bali akadwa na. Anya ko manuad da? Saan ang mabali na makikuyog iti sa bali lalaki? Taagayan ayat kamin. Agayan ayat kayo pa'y matlang? Saan kayo pa'y mat nga gasawa? Anya? Pudno mo ti kunak saan aya? Gapot takayan ayat mon, ada karbangam amang iparit iti kayat ng aramidan? Bad trip ka mat. Mas daawak namin kinilinlin, tas ikapay na tinapili na. Anyat kinunam? Kukom tinangag mo, panawan ka man langan. Saan ang mabalin ng adda mangagaw kanya kinilinlin? Pumatayak. Kukak lang nilinlin. Salbag. Apay nga taajak makontak ni Linlin. Pudnon sakit diti atap ko. Ngadda sa bari alalaki akadwana. Saan mabalin? Mapanak iji balayda. Nuawan pa ijay. Pudno lakit ding adda sa bali akadwana. Si kamat gayam ti umawawag ita edita Jason Barok. Ha? Wan, nanaw niyang. Pasyarap ko man ni Linlin. Adda ka di? Awan pa'y mo, tasimang pa. Anya? Saan asimrag ng ada na patag kano anapanan na? Asinot ka doon na? Ni Melvin ko na namat. Saan ko nga amo no asino a Melvin ti bagbagana? Sinalbagan? Saan na mabalin? Tiyan niya. Ang makikuyog iti sa bali lalaki. Anyat karbangam nga agsao iti kasta. Kaya na yat ko ni Linlin. Kat saan na mabalin na makikuyog iti sa bali? Naglaing kan? Saan mo pa'y laang nga asawa kastanti bagbagam? Pudno mati ko na ka. Saan ka pa'y laang anay kamkamang nagdakasan di pa nagsasaaw? Awan da kasi din bagak. Kat na mamuak lang no asino dahi di akadwana. Makaraman kanyak. Niya. At dansan? Sige, Melvin, ibalbigat mo na na. Saan na mabalin da ito eh? Niya. Agyaman nagtadakan na laing a babae. Jason. Apay, asino dyan ang itulod kan ka? Ha? Apay, ayat ka pungtot mo kanya. Adda ka itilaong min na laing alalaki. Saan ka nga agaramid iti dakas iti anak may? Agsarita kami lang itinalaing anak yo. Ibatanak man, Jason. Masaksakitan Hoy, iti panangmas mo lalaki. sa Batam din ako. Anyat karbangam ang mga grabe diti kasta. Kaya't ko akalin nawag. Agayan ayat kamin, ngam nakikuyog pa ilang iti sa bali. Kat daytan tirason nakastan ti aramida mi ti anak ko. Kaya't ko lang nga ro akalin nawag. Baliwam to ti umayta na kainom ka. Linlin, sumrakan. Nanang. Agsalita to pa Linlin. Bagus ka talaga. Loko. Didisnog na. Sanya? Magkaan lakay mo to. Lakay mirto kung kunam. Lukas talong kumang kamanlangan. Ayman! Jason, Kunam. Saan ka pa ang alpas lakay mo to? Bastos! Wisit! Awanan kay tibain. Tantol na mo. Pagkuhay kamunta. Kamatik mo na tibadang. Tatang. Hey! Aguray katarang-rang kain kawanan ba? Higmatanak man unyang. Suan, Mertaw! Ganyan, tatang. Ita! Gas jay ti kayat mo apakiasawaan? Gas jay ti kayat mo, ha? Girl, I need you. I need your love.
Ala, naramid na dayta. Kasta unay ti pungtot ni tatang. Nagbastos matan ni Jason. Saan dala nga roda na kaya taparagan ka? Kasta pa'y tinaramid na? Bastos sa talaga. Nakaluksaw, nakita na ti panangitulog kanyak ni Melvin. Apay, napanan nyo. Nagpakuyog ak nga rod, na pa nag-aplikar ti driver's license ko. Iso jay bagbagam kanyak. Wan, katagorek lang iti makabulan. Mabalin ngaag-applyak to ni tinan-proof. Mayata. Kat itinagapo kami iti opisina, nagpraktis ak mo ta nag-drive. Naimpag niya motorsiklo na, tapang babaya talaga. Iso matan, tinagimunan ni Jason. Amok man iti dadya tao. Di na mo ayang agkasinsin kayo. Yak man amugan ko, ana. Anya matan tinakiayan-ayatam. No apay kat ngamin adi ka nakapili niti sabali. Di taman mo ti bagamon. O sige, Alma. Agsarita tantulangan itong bigat. Juan, kataganad ka. Anadam ni Jason. Padasan na ti mangkabil kanyak, tamakita na. Pasukon kalangan kan Melvin. Awan. Awaga kinton madamdama. Sige nga Rod, adapay ramidak. Okay, bye. Bye. Ay, anyamot ni Jason. Abusta sana kaya't dananang kan tatang nilinlin para kan Kuana. Kas jay pa'y tinaramid na. Anya nga tati aramiden talakay, tapno makisinan ti anak mo iti dayjay abarumbadaw. Ay, nakasarita kita ni Kapitan. Nasa uking kuha natin narami ni Jason, apanang riribok mat. Kat kunanang mangipila kiti reklamo tayo, jay barangay ta. Anya? Masapol maikan iti leksyon na Jason. Tamang anuan niya ti aramidin na, kanlinlin. Saan nga tangad ada-adagas ti aramiden na no ireklamong? At akang kuha na. Ngem na saysaya at kano ti kasjay. Tano adadakas sa mapasamak iti anak ta. Isutok manda. No pagaramidan na iti dakas nilinlin, isu adagos ti maatap. Anya nga ron ti plano? Ay kat mapana ka. Ang masakbay na. Kasarita ta analaing ti anak ta. Anya ka diti bagayo tatang, nanang. Napatagunay. May papan itinalaing akaayan-ayat mo. Nanang. Nya, isinam ka de, wino ituloy mo lata ti makirelasyon ken Kuana. Di makunami. Para da ito king ka, anak. Isinam da ya Jason, wino agsarding kan nga agadal. Anya. Amken me, ti posible nga aramiden na adagas ken ka anak. Tano kas jay nalaeng. Amangan no makapataya kiti tao. Tata. Kayat mo nga agbalin a kriminal ti amam. Pagimbagan tayo amin da ito ibagbagami. Kinapudno na. Mapanak iti barangay ita, tay pilak ti formal a reklamo ken Kuana. Gapo iti panang riribok na kada tayo. Lakay nito! Kumarka tag sinubok ta! Nita! Ay! Di ko nam kabutan ka! Talagang agsapsapul ti awanan bain payman. Di ko na nangatakit kabuteng ko. Ay, saan marto? Agparbag ka! Hey! Naguburan. Inubur na tayon. Aguray ka man. Saan ka? Marto! Saan mo tutupan din na Marto? Pagimbagan tayo amin da ito ibagbagami. Kinapudno na. Mapanag iti barangay. Ti ipilak ti formal a reklamo ken Kuana. Gapo iti panang riribok na kada tayo. Anya. Lakay nito!
Romar ka tag sinubok ta. Ha? Apay, di ko nam, kabutan ka. Talagang agsapsapol iti awan bay na aguray ka man. Di ko na nangatakot sa... Saan, Merto? Ibatandak! Inubog ng ta... Ay! Ay! Len, awagam ni Kapitan. Saan ka matarumwar, Merto? Ibatandakit din! Mo atutupan din na banta. Sana kun ang makapagpasinsya! Dayjay ni Jason, imnalan dagiti barangay tanod, kadwada ni Kapitan. Nagloko na talaga ni Jason? Simurot mo datatang kananang taisudan ti mangipila iti formal a reklamo kontra ni Jason. Kasano nga ron danday ta? Kasano pa yung ilaban ko ti relasyon mi no kastamot. Ay, anya nga ron ti planom? Kaya't ko akasarita saan siguro? I-message kong tulatan. Wano, awagak tulatan. Tapos din men ti relasyon mi. Agbreak kamin. Nagsaysayaag pa'y friend. Awan mo't lang ang serbihin ang ilablaban mo, kas Jane, ha? Saan ko nga mo no kasano? Ad-ada na kagura datatang. Ay na, Linlin. No siyak ni si ka. At dan rason nga isinam. Kan talaga amat nga awan masakbayam kan Jason. Siya Friend. pa iti si ka. No agaram ni Titom Jonas kan ka. Ha? Nasasayaat pa nga ison. Tawan problema, may ti siguridad mo. Anya? Sika talaga. Awan dakas na makiayan-ayat kay tinatataangan ngam si ka. No iso ti makaipaikan ka, itinamay ti biyag. Kan, ay ayatan na ka, iti awan kasping na, friend. Talaga si ka, Elma, ha? Mas pabor ka pa'y gayam kan Tito Jonas. Amom lang aruda na aring na anak na kon. Nanya ko, ma. Ay, sus, friend. Masapol ti praktikalan, no maminsan. An-anom ti kataib mo, no konsumisyon to matlang tilak ama, may tadanana. Elma! Agayan ayat kayo pailangkin ni Jason. Awanan na saya at ngay papainakan ka. Nga agpapan ka, dagiti naganagkan ka. Kat awan respeto na. O di, at tunog asawa kayon. Sala nga si katag konsumisyon, friend. Uri dagiti naganagkan ka. Kayat mo ti kasta. Kwa. Hala, agpanunot ka. Bayam, umayak dito numalpas ko dito aramidak. Agsarita taman iti nasayaat, friend. Sige. Bye! Bye! Ang tama kiti rason ni Elma. Kas na tsak mo't maaklot. Nakalaklakay ni Tito Jonas. Isukit din ti pakiasawa akto, no bilang? Nakapasyar kayo man, ma'am. Adya ka tamabatan nga awang mo kanya, kunyang. Nanailang ko nam kadilatan. Ay, kwa. Ay imayag, ta ada balikbayan box nga impawit ni Jonas. Kat ada nakakarton, para kada kayo, kan para kan ka, Linlin. Ay, kasta ka din, nana. Ay, sus. Nakababain pa yan. Ay, no pa'y kasta. Agyaman kami launay, nana. Naimbag kayo unay kada kami. Nawanan yaman na. Talaga akasta. Saan kayo nasabsabali kada kami? Kan nasingid unay dagiti dua. Da Jonas kan Merto ti kayat ko asawan. Uwan nana, sipod pa idi babaruda. Kan uray idi adatapay lang iti elementarya. Uwan nga rod nana, isot istorya kanyak ni Merto. Ala, awato mo da ito.
Ay, Medyo nadagsan. agyamarak man ang nana. Ay, sumra kayo pa'y Ay, sadan. Adapay papanadmi kan Delphine. Kumustan tolaan ng pare Jonas, nana? Agan anad kayo kuma. Agyabadak. Kumustan tulad tamatan kan Berto, kan tinapintas nga anak mo. Ay, uwan, nana. Ay, huwan gayam. Paumayam to manililin ije balay. Adala ang itad kan ibagakan kuana. Ay, uwan, nana. Adala na pananda itigayam na. Ibaon kunto. Girl, I need you. I need your love. Invited ka nun ni pare Jonas day talakay. Nay. Siguradong sakit titilinhaon day ta. Ada ka numatan para kinalinlain. Nagsayat lakit din ngagpaso ni pari Jonas unyang. Uwan nga rod. Alangarudan. Lukatantan, takitaan taman no anya dagita. Apay, ti anak mo, napanan namanan. Ginagas mo ni Elma. Pasyar. Intun naranaan na ni Jason tapagaramidan na iti dakas. Ayun gayam. Anya ti kunan ni Kapitan. Daya nga ron, aksasarita tayo intun malam no bigat. At dan sumo na naawat ko kan oray ni Jason. Anya nga rod ti aramidan tayo. Sigurado ang makiarigluda. Basta papirma ka dinan ulitan di kasjay. Kat no ulitan na pa'y. Sabalin ang salitaan. Ayun Ken kadwata ti anak ta. Kat mismo iti sango dagiti opisyal awaswasan na ti relasyon da ken Jason. Umanugot nga tama ti anak ta. Apay ket din nasaan. Kasauta pa'y ahusto sakbay ang mapantayo. Lakay. Malaksid ni pakita ng agsingsingpat winwag nakam to. Ay adanton ken linlin subyan na. Mabalin mat Masapol nga ikan iti pagpampanunutan ti kasya iti ugali na at tao. Sige, kakadwa. Tagay lang. Ado ti mayanong kan pulutan. Wen, Jason, talaga kas tatibiyag. Shot manan. Siyempre Anya tira aramidan dagiti naganak kanyak no didak ikan. Imbag ka pa, Jason. Awan ti sanda nga ited. Tano didak ikan, kiburak ida. Ken mga laklatan iti mabalin ko nga ilako. Yun lang. Ket da jala kay Merto. Inreklamo na kit din iti barangay. Makita na. No saan ka makapagtipal pagbabartekak. Ala! Nagado na chocolate ngayon po ni Tito Jonas para kanyak nanang. Kan mapan ka kano ijay kadananam ilang. At da kano ibagana ken itid na ken ka. Anya? Mapan ka no awanan aramidem. Amang ano iparagup. Sorry po. Sige, mata. Amang ano ipagarup na kidi asaan ko nga imbaga. Wan nanang. Awagak ni Elma, ta isot kadwak amapan. Aywan. Amang ano marana amanan ni Bartag. Nanang. Masaya, tandakan, linlin. Wan tatang. Sakbay amapan ka iya kadana na ilang. At dapat ibagami ken nanang mo. Inton sumangpita ko na tatang. Kababain ka na pong ilang no agur-uray. Bigat manan. Madamdamalaang. Agrubatak manan ang mapanidya project site. Ay,
Dahito'y matirigat na. No at the project. Kapilitan ama panak. Ang nuawan mat. Adda aklang iti opisina. Kumusta da nga tani di Pilipinas? Naawat nga tan dananang timpakarkok. Tinasayaat. Umawagak man ijay balay. Ala, sobra kayo na kong. Di kayo agbabain. Agyaman kami, Apong. Umay kayo. Agtukaw kayo. Agyaman kami, Apong. Agyaman kami, Apong. Ala, mabait lang Adaawag ni Jonas. Siguro kariring na. Sige lang, Apong. Sungbatan nyo. Jonas, anak. Nagsapakan ngayon mawag. Wala nang. Kaririing ko. Agkapiaklaan sa kagrupat ang mapanijay opisina. Musta kayon? Nasaya at mo't anak ko. Wad gaya na-receive ko timpakargom. Nasaya at ano kasta, nana? Naipan ko mo di para kadamerto. Agyaman agno kasta. Wad gayam anak. Eksakto tiyawag mo. Tada dito'y dalinlin kan Elma. Kasta ka din, nana? Wad. Ala, mabait lang Taitig ko ti cellphone, takasom ida. Hello, Tito Jonas. Kumusta kayon? Kadwak gayam ni Elma, best friend ko. Oh, kumusta kayon? Okay aklaan. No pa'y homesick aklata. Ay, dahi talaan. Oh, kumusta ti panagadal mo? Awan mo't lang ti problema? Awan, Tito. Good. Ada gaya mitat ni nanangkin ka. Ha? So nga, imbagakin ko apaw mayan na kadita balay. Ay, un ka no nga, Rod. Mala. Baliwan tanto ti ag-video call no rabii. Sige, Tito, urayak. At danto mo tibagak kada kayo. Girl, I need you. I need your love. Ala, naawanan ti bagam. Sige nga rod anak, tagasaritak pa nilinlin. Wala nang. Kan aganad kayo tita. Bye. Bye. Sakbay ngagmerienda tayo. Umay kay ti silad ko. Taday baga, kan itad ko kan ka, linlin, ihang. When Apong. Agbati ka pa dito ya. Elma, ihang. When Apong. Sana bale. Imbaga kiti katulong amang yag iti merienda. Sige lang, Apong. Awan parikot. Linlin, umay ka niyang. Mapantabiit iti kwartok. Umay ka. Magustom ka di matlaang. Ay, agyaman ako unay, Apong. Apo, nagpintasan na kita nga alahas. Kompleto. Regalo ka doon ni Jonas, kan ka. Apong, saan ko pa'y mata birthday kan mabayag pa'y mati Christmas? Wan, Christmas amin nga aldaw. Kan special mo't amin nga aldaw. Apong. Wanya, magustom ka di matlaang, ihang.
Owen apong. Idano niyo to kumakan Tito Jonas si panagyaman ko. Sana all! Makasangitak pa itinalaw sa ragsak ko, Irma. Awan nga tati sa bali aka ipapananday ta akinasaya at kan ni Titom Jonas. Ay, jak amo Sa bagay. Agagayam da kada tatangkan nanang mo. Unmat kit di Katno kas pagarigan tada sa bali aka ipapanan na. Anya di makunam, pren. Anya? Anya nga ta tinapatag nga ibaga kan itad ni Nana Ilang iti anak talakay. Anya ti amok dita. Anyat makunam iti aramiden ita ni Pari Jonas iti anak ka. Nyaman ti kay papanan na isulang ti makam mo. Kasanunno. Kasanunno? Anya? Apay adi mo ituloy? Ay, sa bagay. Awan mat siguro ti dakas na no laki di taawatan ni Linlen. Kasanunno kidawon na ti manilinlen kasta. Wenno agrayo iti anak ta, kasta. Kasta, ti kayat ko asawan na kay. Anya, kata nagsaya atin. Merto. Kayat ko launay. Awan makita kapag daksan na bakit. No bilang, tila ang parikot. Kat ti anak ta. Nang runa kat, saan da pa'y anak sina iti dayjay abarumpa ataw. Kasarita taan na saya at ti anak ta. Naskin nga dan pangadeng na inton bigat. Ngagsasango tayo iti barangay. Anya? Dagita ti intad ni Nana Ila? Saan ani Nana Ilang tinagapuan dagitoy? Inted ka nun ni Tito Jonas para kanyak. Akayat na ani nanang na ti mangyawat kanyak iti personal. Imbis nga inayon iti karton nga inted na para kada tayo. Nanginalakit di day ta anak. Wen nanang, 18 karat, saldi gold ka no dagitoy. Naimbang garod ano kasta. Ay, nagyaman ka matlaan. Siyempre inarakop ko pa yan ni Apong Ilang. Kaslamot tin inarakop ko ni Tito Jonas anangtad. Nasaya ata. Iso nga agsingsingpet ka, taado ti mangipatpatagkan ka. Wen ka ti. Ay wen gayam. Inton malum no bigat ti panagsasao tayo ije barangay. Kaya kayat may amaamuan kan tatang mo, sakbay ama pantayaw. Anya day tana nang. Ninto tatang mo ti mangibaga. Kayat miya masigurado nga manlugot ka iti kayat miya mapasamak. Anya day tatatang? Kayat miya awaswasem pay lang ti ayan ayat yo iti day Jai at Jason. Ha? Awan na saya at abanagan ti biag mo kenkwana. Kakaasi kan tulaang. No saan da kami atong palan, lipaten da kami langen anaganakin ka. Anya? Total, saan da kami matlang atong tungpalan. Idinto tapag saya atam, tibagbagamikin ka. Yes! Finally! Len, sino ay naday nakasasao? Nakatagtagari ka. Rabi lukatan man ti kwartaw. Mabit lang, nanang. Ay, sorry kung ako nakaturog kayon. Mangmangag ko nga rod tinapig sa apan nakisarita mi ti cellphone mo. Ay, hindi nga min Tito Jonas nanang. Ay no, magatang kumutlangan tiket ko agatangan. Anya? Adamanan gatangam kat dimawat ka kin Jonas? Naibagak lang mo ka sa pulak. Kat
Kunaan naman nga awan parikot. Sa may sa utang ko day jay, bayadak ton mga katurpusa nga adan trabaho. Ikan na kano itigatang ko. Ay, sus Mariusip ka nga ubing. Agabuso kansan kankwana. Saan mo't utang mo't day jay bagbagak. Anya man ang tigatangam? Secret. Makita yung tulatan. Anya? Saan ko nga mo iti anak mo? No anya man inday jay. Ang mga no adama ko na ni Pari Jonas, Merto. Bayam dita. Yes! Finally! Len, sino ay naday nakasasao? Nakatagtagari ka. Rabi lukatang manti kwartaw. Mabit lang, nanang. Ay, sorry kunak no nakaturog kayon. Mangmangag ko nga rod tinapig sa apan nakisarita mi ti cellphone mo. Ay. Yes! Finally! Len, sino ay naday nakasasao? Nakatagtagari ka. Rabi lukatang manti kwartaw. Mabit lang, nanang. Ay, sorry kunak no nakaturog kayon. Mangmangag ko nga rod tinapig sa apan nakisarita mi ti cellphone mo. Ay, ningamin Tito Jonas, nanang. Ay no, magatang kumutlangan tiket ko, gatangan. Anya? Adamanan gatangam kat dimawat ka kin Jonas? Naibagak lang ut ka sa pulak. Kat kunaan naman nga awan parikot. Sa may sa utang ko day jay, bayadak ton mga katurpusa nga adan trabaho. Ikan na kano itigatang ko. Ay, sus Mariusip ka nga ubing. Agabuso kansan kankwana. Saan mo't utang mo't day jay bagbagak. Anya man ang tigatangam? Secret. Makita yung tulatan. Anya? Saan ko nga mo iti anak mo? No anya man inday jay. Ang mga no adama ko na ni Pari Jonas, Merto. Bayam dita. Di kad nasayat. Tamaya sidag-tirik na ti anak mo kingkuana. Sa bagay mit kiti pagdanaga maya. Ang mga no ko na ni Pari Jonas nga ilaklako ni Linlin ti ayat na. Anya? Kasanon no saan akayat ni Linlin? Anya kumapay ti di na pangayatan no bilang ken nagsaya di tao. Ammo montiga po na. Ti dakkel abaet da iti tawag. Adon di kasta kunakmet. Sana na nakababay di kasta. Babae man wenno lalaki. Adamot dagiti adan edad na babae ngem kayat pay lang asawa di ubing alalaki o. Wen no bak nang ti babae anataengan. Adalamin ditan. Saan mo na parikot data? Saan ko nga mo? Ngam adabain ko ken Pari Jonas. Nang runa ken nanailang. Apay kastoy matang tiriknak. Kailaw kumutla una yan ni Linlin. Kas lamang manggag ko payla. Ti panang ibagana iti I love you. Nupay amok. Apa nagayat dayjay. Iti may sa atito. Wenno angkal. Ang numabalin la kuma. Nga ibaga akong tirik na kenkwana.
day Ni ta Nana? kasasao. Nakatagtagari ka. Eh, Rabi lukatang manti kwartaw. yes! Finally! Linlen. Sino ay day Ni ta Nana? kasasao. Nakatagtagari ka. Eh, Rabi lukatang manti kwartaw. mabit lang, Nanang. Ay, sorry kung ako nakaturog kayon. Mangmangag ko nga rod tinapig sa apan nakisarita mi ti cellphone mo. Ay, hindi nga min Tito Jonas, Nanang. Ay, no. Magatang kumutlangan tiket ko, gatangan. Anya? Adamanan gatangam kat dimawat ka kin Jonas. Naibagak lang mo ka sa pulak. Kat kunanamot ngawan parikot. Sa may sa utang ko day jay, bayadak ton mga katurpusak nga dan trabaho. Ikan. Saan ka rin nagkasaong kay tayo, tayo barangay, Jason, Parks? Anya ko ma. Sa anak mo nagbartek. Pampatulad lang da ito eh. Makamuka. Tiyan mo siguro dagiti sinalbag kat mabutbutong dak. Ken sumurutak kada. Sa anak tupay ngagbutang kadagiti nagkanak kanyak. Dahil ito lakit din alakay merto. Saan ka rin nagkasaong kay tayo, tayo barangay, Jason, Parks? Anya ko ma. Sa anak mo nagbartek. Pampatulad lang da ito eh. Makamuka. Tiyan mo siguro dagiti sinalbag kat mabutbutong dak. Ken sumurutak kada. Sa anak tupay ngagbutang kadagiti nagkanak kanyak. Dahil ito lakit din alakay merto. Abo, Kapitan. Dagita ti kondisyon mi. Hindi kasta malpasan da ito ya parikot. Aggaray ka nadapirmaan na. Sige. Aramidan nyo tapirmaak. Italakit din. Napangas kalat ang agsasao, Jason Barok. Hanya na pangas, lakay merto. Unay day dyan na ba nagsasaom? Nawang bay day dayaw mo. Bayan nyo lang, Kapitan. Takasla sana na isuro dagiti naganak ng guana. Lakit din, Kapitan. Aramidan yun, na makapanawakon. Anda kay ti barangay. Kasango na kami, ng opisyales. Kaya't mo tapay balod ka loko. Anya? Okay, kung... Saan ka rin nagkasaong kay tayo, tayo barangay, Jason, Parks? Anya ko ma. Sa anak mo nagbartek. Pampatulad lang da ito eh. Makamuka. Tiyan mo siguro dagiti sinalbag kat mabutbutong dak. Ken sumurutak kada. Sa anak tupay ngagbutang kadagiti nagkanak kanyak. Dahil ito lakit din alakay merto. Abo, Kapitan. Dagita ti kondisyon mi. Hindi kasta malpasan da ito ya parikot. Aggaray ka nadapirmaan na. Sige. Aramidan nyo tapirmaak. Italakit din. Napangas kalat ang agsasao, Jason Barok. Hanya na pangas, lakay merto. Unay day dyan na ba nagsasaom? Nawang bay day dayaw mo. Bayan nyo lang, Kapitan. Takasla sana na isuro dagiti naganak ng guana. Lakit din, Kapitan. Aramidan yun, na makapanawakon. Anda kay ti barangay. Kasango na kami, ng opisyales. Kaya't mo tapay balod ka loko.
Anya? Apay ko mga ibalod dak. Kriminala kaya? Sa balya talaga ti panagpampanunod mo. Kan dahi ti pati may sa kapitan. Kan ti anak ko ti Mang Pinal. Saan ka rin agkasaong kayo tayo ti barangay, Jason? Parks? Anya ko ma. Sa anak mo nagbartek. Pampatulad lang da ito eh. Makabuka. Saan ka rin agkasaong kayo tayo ti barangay, Jason? Parks? Anya ko ma. Sa anak mo nagbartek. Pampatulad lang da ito eh. Makabuka. Tiyan mo siguro dagiti sinalbag kat mabutbutong dak. Ken sumurutak kadakada. Sa nagtupay nga agbutang kadagiti nagkanak kanyak. Dahil ito lagad din alakay merto. Apo, kapitan. Dagita ti kondisyon mi. Hindi kasta malpasan da ito ya parikot. Aggaray ka nadapirmaan na. Sige. Aramidan nyo tapirmaak. Italakit din. Napangas kalat ang agsasao, Jason Barok. Anya na pangas, lakay merto. Uray day dyan na ba nagsasaom? Awang bay day dayaw mo? Bayan nyo lang, kapitan. Takaslasan na isuro dagiti naganak keng kuana. Lakit din, kapitan. Aramidan dyan, tamakapanaw akon. Anda kay ti barangay. Kasango na kami, ng opisyales. Kaya't mo tapay balod ka loko. Anya? Apay ko mga ibalod dak. Kriminala kaya? Sa balya talaga ti panagpampanunod mo. Kan dahi ti pati may sa kapitan. Kan ti anak ko ti Mang Pinal. Anya mo ka dito, Merto. Anya ka ti dayta, Merto. Ang winnaswasdan iti anak ko. Anya? Sige, Linlin. I-confirm mo, timbagak, anak ko. Kagura kayo amin! Saan na mabalin? Agtal na ka, Jason. Tano sa talaga may balod ka. At iburak ditoy! Saan ka rin agkasaong kayo tayo ti barangay, Jason? Parks? Anya ko ma. Sa anak mo nagbartek. Pampatulad lang da ito eh. Makabuka. Tiyan mo siguro dagiti sinalbag kat mabutbutong dak. Ken sumurutak kadakada. Sa nagtupay nga agbutang kadagiti nagkanak kanyak. Dahil ito lagad din alakay merto.